Katukad ti Basol. Tinapalabas, iti panaglabas ti panawan, di makal ni Franco iti sidong dadagimay kendinggas. Saan anakadal, gaputa di nakayat ti agadal, ngem adu ti kwartana, ket mapnek iti dayta. Iti may sangal daw, insuro ni Astor no kasano ti pumaltog. Interesado mat ni Franco, gaputa idi pay lang ket kayat nan ti maaddaan iti paltog. Agdanda nagmat ni dagimay gapu iti daytoy, ket impakaam muna dayta banag ken ni dinggas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Jack kayat nga isuro ni Boy nga agigamit ipaltog. Gaputa Jack kayat may sagmak. Nga minsuro gayam ni Amo. Wan nga rod iso nga madanaganak. Nupay kasta. Bagbaga amlata ni Boy. Asaan anasaya at ti agimat iti paltog. Tapakay sagmakan na dayta. Wan, dinggas. Anyamat tan dinggas. Asla nga santa nga insuro iti nasaya at nga sorsoro ni Boy. Tadi makalmatan nga loko-loko. Wan nga rod. Tinapatagkat dakalan. Awan to ti mako na ti inana. No bilang taag sabat to ti dalanda. Nabayagan day di atsyempo. Nga maging gayta. Jakpay nasarakan ti ayanda. Sapay kumaatan na saya at latate kasasaadya. Sapay ko matakasta, dagimay. Dinggas aya. Dito'y talatan. Awan sa matigon dawa nga agawit tayo dyan lugar me. Dagimay. Nabayagan nga tiempo nga santa nga nagawawid ijay. Aldan tulat tagundaway. Dinggas aya manan. Kumusta nga tamatan nga kene. Ada nga tayo dyan lugar me. Wano baka sa balete na panan na. Tinapatag. Nakapanawan ditoy. Sonya, kaya't ko nagpasya na. Kuyugan na ha? Sige, Ma'am Donna. Agpasyar ta. Ipasyar ka di sentro. Okay. Agrubot na nga rodan. Adamot ko check. Dayjayan ti pagluganan tan. Wan, Ma'am. Sonya, ada ka di club ditoy? Adda, Ma'am. Kasta? Sige. Kayat kun to ti mapan iti club. Kuyugan na to, ha? Sa nakasumsumrok iti club, Ma'am. Kuyugan na klaang. Awan parikot iti dayta. Taawan mat mading aramidan ta itchay. Sige. Agrupatan. Wan, Ma'am. Saan lata nagbaliw ti sumsumrek a kwarta dito'y farm? Adulata. Well, Don Juan, talaglawa mo't ngamin toy farm. Wan nga rod. Kastoy ti kayat ko. Agtultuloy lata ti kwarta asumrek. Ken, saan nga agreklamo dagiti trabahador? Gapot di makal ti sweldo da. Wan, Margarita. Kan uray sika. Di makal ti sweldo makas may sa akatalag. Wen, nasaysaya aten tay adda kabukbukodak a kwarta. Ngem timang namnama aklatan ken ni Astor. Apay, di nakakadiik ikan? Ikan na, ngem kurang lata.
Iso anasayat mat. Taad da pagtataudan ti kabukbukudak akwarta. Sige. Agtrabaho kalata dito'y farm. Aginggat kayat mo. Juan, Don Juan. Ala, umay ka. Mapantay jay farmhouse. Intag merienda. At daim paisagana ki jay a merienda. Sige. Amamum ka din ni Banay? Banay. Wen. Nasa una kaniyak akanayon kano ide amapan iti sigo da farmhouse. Idi si bibiyag pailaeng daligaya. Juan. Tay ubing akasuron ko no daduma. Isu ita ti katulong ko ijay farmhouse. Ala, umay ka, taintag merienda. Sige, Don Juan. Sige, Don Juan. Ma'am Margarita, agmerienda kayo. Banay, agluto ka para iti pangal daw, ha? Ta dito'y matlaamangan ni Margarita. Juan, Don Juan. Oh, Margarita. Ming ang matlatan ni Banay. Gapo, tamalagip ko tinapalabas. Aday to'y nga ubing kat sordo. Aniya? Ha? Nagagat ni Banay. Saan na nagadal? Gaputa di na kaya ti mayadayo iti ama ken inana. Pwede dayta, Don Juan. Nagadayo nga minti kolehiyo. Tanas ka na mapanak payla ijay syudad. Sana bale, ta nakagradwarak matan iti high school. Ngam ibagam lang, no kayat munto, nga agtuloy nga agadal, Banay. Tasidadaan ti farm at umulong ken ka. Adu dagiti kakadwa mapagad-adalan to'y farm. Saan mon apilitan no di nakayat, Don Juan? Sa bagay, Agtuluyak tulatan, Don Juan. Inton makaurnungak iti adu a kwarta. Tapno, talaga sa anak kamarigatan. Awan ngamin manamnamak kadananang kantatang. isungaro da tulungan da ka, Banay. Kastaak idi. Jak kayat ti patulungan. Isungay da. Awan nalpas ko a kurso. Adda aklat ta dito'y farm. Sana bale. Tanasaya ti biyag mo, Margarita. Isuasi ka, Banay. Ibagam laeng no kayat munto ti agtuloy nga agadal, ha? Tama ka munto'y farm iti masapsapul mo. Kana dapay tulong ko para kada kayo nga agiskwela. Adik, naiparking kunti kotse. Sige, bumabatan, Sonya. Juan, ma'am. Sa dino ti pagturungan ka ita, Sonya? Intay iti parke, ma'am. Napinta si Jay. Sige. Mabalin mo ti agpicture ijay, ma'am. Tadamat kamera. Wan, Sonya. Sige, intan. Juan, ma'am. Sige, agtakderak dito'y. Dito'y ayan dagiti sabsabong. Kat picturean na, Sonya. Juan, ma'am. Anya, mayatin da ito'y apanagtakder ko? Juan, ma'am. Sige ha, ready?
Mhm. 1, 2, 3. Oh, aday ta. Napicture ka, Ma'am Donna. Mangkita ta iti sa bali amang picture ka data, Sonya. Tagjoet ta. Uwan, ma'am. Dayjay. Excuse me, Manong. Apay? Mabalin ka di nga alaan na kami itiladawan? Oo na. Day talaga yan. Kasto iti pamayam dito'y camera, Manong. Italmag mo daytoy. Sige. Sige. Mabiit lang ang tagplaster kami, ha? Mr. Pogi. Oo na. Miss Beautiful. Okay. Ready kami. Sige. May isa? Dua? Talo? Thank you, ha? Awan na nyaman na. Anya tinagan mo? Boy, tinahagan ko. Siyak ni Donna. Katika dua, iso ni Sonya. Tika tulong ko. Bak nang kagayam, Donna. Sabagay, madlaw itilangam. Juan, kan kabarbaro at dito eh. Iso ang kayat ko tiyagpaspasyar. Sige Kan saan ko matadamdamagan no kabarbaro ka dito eh. Sige, inakon. Mabit lang, lalaki. Anya itayan tinagan mo? Boy. Apay aya. Isumit lagayam akas tati panagpampanunot mo, akas laubing. Ngamin, agraman nagan mo, kat ubing. Idinto talaklakayan kan. Che. Ha? O sige, inkan. Tao mga numapagsasawan ka pa'y itidakas. Kunam siguro na napintas ka niya. Ngam kinapudno na. Laad ka. Inak man lang. Ito, bastos. Hoy! Agsabli ka! Ma'am, bay amon. Saan mo ngay taltalagpay? Nadadang-aldo ko. Sige, intayo iti sa bali pa'y apagpasyaran, ma'am. Okay. Ay na, nagmayat ito eh. Presko ni angin. Kayat ko. Urayak lang mo bang aral? Wen, ma'am, aking gaita. Napintas pa'y lang dito view deck. Kan ti aglawlaw. Sige, anak man itiladawan ko, Sonya. Wen, ma'am. Uy. At ba kayo gayam dito yung view de? Sika. Sige. Mutuin ta kamera. Taalaan kayo adwa. Sige, Manong. Sigurado ka amayat ti palang picture mo kada kami, ah? Siyak pay? Adto iti camera, Manong. O sige, agplaster kayon. May isa? Dua? Talo? Alpasan. At to yun ti kamera. Agyamanak, Manong. Aguri ka, lalaki. Anya itayin ginagan mo? Managlilipat kagaya man niya. Boy. Boy. Apay ka di nga da ka dito eh. Wano, sursurutan na kami. Gusto kan samat kanya. Anya? Anyat sasawem? Oy, sa anak nga gusto kan kanya? Apay nga rod nga da ka manin dito eh. Katda kayo? Apay nga da kayo mat dito eh? Siyempre, agpa-share kami. Di ka stak mat. Agoray ka. Kasla nalastog ka. Uray si kamat. Ala, Ma'am Donna, Manong. Agap-apa kay samutan. Day ti ngamin alalaki. Naglastog. Sa anak alastog. Intan, Sonya. Pumanautan dito eh. Ay, marik na ka talaga tibisin ko. Sabi nagbayag da ayot ti order ta. Adaytan, ma'am. Ato yung order yo, ma'am. Agyaman kami, Manong. Nay, adda kayo manan dito eh? Sika manan? Apay ano sa dino ti papanak kat adda kayo adwa, ha?
Si katirumbang apagdamagak iti dayta. Siyempre, addaak dito ita mga anak. Adda ka di kwarta mga ikan mo? No kayat mo akit bayadak pay dagita inorder yo. O sige, makilamisana kada kayon. Tasya kung di mang bayad iti inorder yo. Si ka di nagbayad iti inorder tayo nga. Ado talaga di kwarta. Wenmet, siga ngay. Adda ka di kwartam? Adda. Sa bagay, awan mat kiti ti bibiyang ko. No adda kwartam wenno awan. Anya ka di ti inadal mo, ha? Inadal? 1 plus 1 equals 2. Dahita ti inadal ko. Di kayat ko asawan. No anya ti impalpas mo a kurso. High school, gaputa jak kayat ti agadal. Isumat lagayam akas ta ti panagsungsungbat mo. Taawan nalpas mo a kurso. Apay, sika. Abdan samot nalpas mo a kurso. Ngam, napay akas ta ti panagsungsungbat mo. Wan, nakalpasak iti kurso a komersyo. Idinto ta sika. 1 plus 1 equals 2 laang ti inadal mo. Nauyaw ka pa'y gaya man niya? Ngam, amom, kaya't ko ti makigayam kan ka. Che, saan ka kayat agayam? Ah, Sonya, intan. Wan, ma'am. Ay, agyaman na. Nakadanan tamatlaangan dito balay. Wan, ma'am. O sige, agin na natan, tanaban mo ka. Ni, adda nagsardang alugan, ma'am. Dito'y gayam ti ayan mo, ha? Si kamanan. Wen, sinurot kayo. Anya. Dito'y gayam ti balay mo. At sige. Amok ton ti pang sarong karakan ka, Miss Donna. Apay sinurot na kami. Anya ka matan. Kasla saan ka amakawawat? Imbagak nga rod asarong karan kanto. Saan? Jak kayat asarong karanak. Mawatam. Saan ka akayat apagayam? Ngamin, nalastog ka. Che! Ada ni Boy Dinggas. Masurunak iti dayta nga ubing. En maneho na ti kotse adi naman la impakada kanyak. Ay, saan mo nga ungtan? Nasken nga ungtak. Gaputa subag. Atakon, nanang, tatang. Boy, apay, nagap-gapo am. Umay ka dito eh. Ay, Dinggas, saan mo nga di ang ran ni Boy? Saan? Palagipak lang. Boy, anya ti imbagakan ka ni tatang mo Dinggas ngay. Nulita ka no pa'y nga ramatan ti man maneho na kotse. Makaraman akon. Pungtot na lang data, anak. Naskan ngamin nga ipakadamat, O nanang. Amom nanang. Adda nam amok ang napintas a balasang. Ha? Kayat ko asarong karan to. Amo kong ti balay ta. Aniya? Kasla sa bali ti marikrik na ken ko ana nanang. Agayatak sa ken ko na. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.